suza nanone tuguma tubifuriza imigisha iva ku Mana. Nizere ko mwese mumeze neza. Turacyari muri Bugesera. Noneho mbazaniye imari. Ba bantu bajyaga basaba ibibanza binini cyane, ibibanza wakatamo nk'ibibanza nka 5, 6, 7, 8, mbazaniye sure deal. Ni Bukari Rio Estate nk'ibisanzwe, mbazaniye ikibanza kinini cyane. Ni ikibanza ushobora gukatamo ibibanza 5. Ni ikibanza ushobora gukatamo ibibanza 5 cyangwa se ibibanza 6, byaterwa n'uburyo ushaka kugenda ubigira binini. Ahantu rero n'ahantu mubona, ahangaha mubona hateye ishyamba, ariko kuvuga ko hateye ishyamba, aha hantu ku cyangombwa ni mu miturire. Ni hehe rero? n'ahandi ni mu karere ka Bugesera, umurenge wa Mayange, akagari Gakamba, ndetse umudugudu wa Rukora. Ni ikibanza gifite metero 100 kuri metero 25. Ni ukuvuga ngo guturuka harahirya ukatambika ukagera harahirya harimo metero 100. Noneho uva hariya umanuka ujya hariya ni metero 25. Iki kibanza rero ni ikibanza ushobora kugura cyose, ndetse gifite icyangombwa cyacyo. Icyangombwa cyanditseho gutura. Narababwiye ngo mbazanira ibibanza biri sure deal. Ni ikibanza kinini wagabanyamo ibibanza 6, hakaba ari ahantu rwose hisanzuye. Imihanda irakase, nta bya bindi byo kuvuga ngo ufite imodoka ngo wabuze aho uyicisha. Bya bindi usanga umuntu afite imodoka ajya kuyiparikisha kuri sitasiyo. Ahangaha rwose imihanda iraciye, ni site nziza cyane. Iki kibanza rero boss wawe yambwiye yuko ugikeneye wakigura cyose, izo metero 25 ku ijana ukazegukana, kikaba icyawe. Ikibanza wakatamo ibibanza 6. Ikibanza kinini cyane. Iri shyamba rero ni mugire ngo ni mu ishyamba. Aha hantu ni ahantu heza cyane. Reba amazu muri Rukora Mayange. Ni ahantu haba abakire badanje, ni ahantu hari guturwa, kuko ikibuga cy'indege abakire benshi bari kuza gushora imari zabo. Ngwino rero ugure kino kibanza ku mafaranga atarenze miliyoni 42. Miliyoni 42 nta byo kunegosiya, ni last price. So ibibanza rero, ikibanza kimwe hano ushobora kukigura muri miliyoni 10, 11, 12. Noneho imagine gukatamo ibibanza 6 kuri miliyoni 42. Urumva ukasemo ibibanza 6, ushobora kwita ikibanza kimwe ugitangira miliyoni 11, 11, 11, 11, ukahita wungukamo direct, ukahita wungukamo miliyoni 20. Abantu bashaka gukora ishoramari, abantu bari muri Rio Estate, abantu bibereye Canada, abantu bibereye muri Amerika, abantu bibereye muri Aziya, iki kibanza kigure uhite wunguka miliyoni 20 direct. Iyi si sure deal koko, iyi si sure deal. Ni ahantu heza cyane, urabona amakadasitera agiye, ni ahantu rwose abantu bari kugura nk'amasuka. So iki kibanza rero kigure uhite wungukamo miliyoni 20. Urakigura miliyoni 42 kugira ngo uhite ukigabanyamo ibibanza 6. Iyi si sure deal koko, iyi si sure deal. Ibi bintu nugutoragura. Mbabarira nawe umbwira ukuntu wagura ikibanza kingana gutyo ukagabanyamo ibibanza 6, ikibanza kimwe ukahita ugitangira miliyoni 10.
utagira inote we. Iki kibanza rwose nanjye ubwanjye mba nkibitseho nkahita nunguka amafaranga angana gutyo. Miliyoni rero 43, 42 last price 42. Ayo niyo yanyuma na nyuma ntabyo ku negosia. Ni hano rero mu karere ka Bugesera. Airport irenda kuzura, so ufite amatwi ni yumve. Uramutse rero ukeneye iki kibanza gifite metero 25 kuri metero 100, wahamagara kuri 0788 63 ubundi bwose ukadusanga kuri office aho dukorera, tukahita tuguhuza n'umukire ukaza ukigurira imari. Ni mu miturire ibyo washaka gukoreramo byose, ariko hano ni mu miturire. Oh my God, ibi bintu nugutoragura. Reka tubona n'ubutaha rero. Ni Kuri Real Estate. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, ukore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya ucikwa n'imari. Bye bye.